Kubilai shubun ipi baro ki subscriber ki page kini ke video shpang ki post like kam ki kam shipai ba per te hakane ke video mta ngan tip ipi shpang katarik exam jong ke SSC GD constable kalami bat ki post ru la increase te shwa ban poi kita tengah kwa ban pentip hang ne ba kan mau gitu ki mempadap ban register lane ban apply kane ke post SSC GD constable Sobha ban pendap no kelas date kan de live ho tarik kinom increase yu ya katarik kan mau mo kelas date kade live ho tarik nang yo saas ni ban apply ya kane telek no kloi wat nom muslim nada pi kwa ban apply ya kane post SSC GD constable kan mau ba te ki post ru la increase mo ba na kapor bami kadon ki post kade ar phusau hajar lai spa andrup khandai bar kan the ber senrang te minta pada kila penbun syuk syaka sau pusan hajar aspa prapsau kipos tek mut ba na baro kini la kiulut baro kipos BSF CRPF CSF SSB ITBP Assam Rifle SSF baro kipos kila kiulut baro nanu KST UBCA baro la kiulut baro kalau double ya kapos ke ba mi aswa naka ar pusau syaka sau pusan te sobha apply kloi kapor nang don saat ni kin iPod repi nalor ba kinom shim by register nam ta KST pinlut tangga by cyber man pen print pen e baro kijinor kam baro te kitu gi bompat dap sobha lada pimpat don domicile ru mlelei don kam ke domicile don kam anda pialek document verification te menta lada pikwa ban apply sobha apply no kloi lada empat dap te katarik exam ru kalami mo kan mau katarik exam kene number 3 constable GD in Central Armed Police Forces CAPFS NIA SSF Rifleman GD in Assam Rifle Examination RJRFR te kandai nadu shipo tarik bene bangkong hadu khatsau tarik bene baar tengok ba pinhap peneng gitu kita tarik shipo ru khatsau kala bende kan no tarik mla hap gitu baik tengok ba pindon por hamta sa ship nai pin labat pen kre nam ta kan ni markan don shwa ke exam ma ke exam non kam dokumen e syura tanggawe ke ID ke jong pi ban pinisisa ma pidei ma pi ha ka por ba exam te la piyo ame kalia pinyo be ame kalia bar pila pendap ame kalia te kan dei ha ka shipo hadu khatsau te ka admit card pinyo shitayo shwa ba pin late akan exam ken sa pentip epi por ba benyo admit card te sobha ban kibompat de pendap sobha pendap no kan long komikini kisni ke lada ba internet lu kinja eri kinja pindu pinomyo ban apply shu lada pi buteng te kan por tas ars ni te le no kloi wanom slam don kami ki dokumen te baro te sa apply hedin ni gewe ki ban kam mentas pendap bej online te kan mau ba kelas date kan dei live ho November RJRFR te pinon po sa shibnai nam ta ka exam kan de January na du shipo hadu khatsau tarik kapus ru kala increase na ka ar pusau hajar syaka sau pusan hajar mudba ka chances kala kham bun shu nomor ba ki pus kala kham bun te senang pen krep ha shu select wat ki kor gibran kam sheyo ane pila ban la pinang man play online na menang pila ban tit ki kor bat persang man practice bat kidon ki part A part B kan mawa phap le bhai ki part A part B marba kin shim hana part A part B sa check na syllabus ki A kita ki part A part B mar kidon part A B C and D south li ki part ha ka written examination sa check ba na kan mawa ba kidon negative marking ru umdei ban tik lumar yo phi minus mark na tik ya ki ba phi sngo tikana ki bom tip A wanam tik ki bom martip A tang shin ten ru wanam tik te ki ba phi so dei so tikana te la ban tik Tetangkan ni kajeng betip ngatrai kala era PP soba sa le no kloi iki badai ban pendap tangini kulesbon